Mentres continúan os concursos de salto de altura masculino e lanzamento de peso, onde ten o seu primeiro intento agora mesmo Raquel Villa Carracelas. Mellor marca persoal para Jaime Reverter no control, 8:19, vento válido. Tamén para Ribeiro Fontela, para Matías Moldes. E imos coñecer as participantes da primeira carreira deste Campeonato Xunta de Galicia de Atletismo en pista curta esta tarde. Pola rúa número 1, Iva Dibón, atleta do Club Atletismo Narón. Estamos tendo uns pequenos problemas na imaxe. Non está Iva. Rúa número 3, representando o Club Atletismo Estrada, Eva Gil Ribadulla, 10:24 este ano como mellor marca persoal. Rúa número 4, Candela Sánchez Covelas, do Atletismo Feminino Celta. Rúa número 5, Carlota Vázquez Fernández, da Sociedade Gimnástica de Pontevedra, 9:54 como mellor marca este ano. Rúa número 6, Nerea Amigo Mato, do Capex, 8:98 como mellor marca.
Rúa 7 non está Andrea Reija. E rúa número 8, Xiana García Seijo do Club Atletismo Pino, 10-28 como mellor marca persoal. Quedamos, pois, as ordes dos suíces de saída. Aí temos destacando Nerea Amigo Mato do Capex 908. Vento válido. Marca oficiosa. E imos coñecer as atletas participantes nun dos concursos máis longos desta tarde. O salto con pértega femenino. Proba na que participarán. A ver se podemos facer o cambio de cámara. Compañeiros do metal, por favor. Comezando por Naya Bermejo Quintáns, do Club Atletismo Ourense, que saúda aí a cámara. Seguinte, Marta Quiroga Pousa, tamén do Ourense Atletismo. A armada local, hoxe aquí no pasillo de Pértega. A gran favorita, Manuela Blanco Migueles, do Club Ourense Atletismo, 3.95 de mellor marca persoal. Inés Muradas Araujo, do Atletismo Feminino Celta. Alessandra Lence, tamén do Feminino Celta, 3.55 de mellor marca persoal. Lucía Ferreiro Liñares, do Club Atletismo Sada, un clásico do noso atletismo das pistas cubertas. Rebeca Fernández Guntiñáns, do Ourense tamén. Amaya Díaz Rey, do Club Atletismo Santiago. E pecha participación a céltica Lisa Bosber Castro, 3.61 como mellor marca persoal. Un concurso que comezará en 2 minutos, a 5 en punto da tarde.
participantes. Rúa número 2, Susia Pereira Alonso, do Super Amara, atleta rapidísima lucense. Rúa número 3, Rocío Marín Pérez, do Club Ourense Atletismo, amplísima representación local hoxe neste campeonato. Rúa número 4, Lucía Sánchez Martínez, da Sociedade Gimnástica de Pontevedra, facendo o sexto de moito amor. Carla García Vidal, pola rúa número 6, do Ribeira Atletismo. Rúa número 7, María Ourense Anido, do Club Atletismo Sada. E pola rúa número 8, Nerea Calvo Martínez, da Agrupación Viguesa de Atletismo. Temos 6 atletas para esta segunda semifinal. E quedamos ás ordes dos suíces de saída. Uxía Pereira impoñéndose con autoridade nesta segunda semifinal. 8,78 pola rúa número 2. Salto de Eric Rama válido no terceiro intento sobre o 1,65 m.
Coñecemos os atletas participantes nesta primeira serie dos 200 metros lisos masculino. Pola rúa número 6 do Marineda Atlético, Eloi García López. Rúa número 5, Iago Martínez Folgar do Marineda Atlético. Rúa número 4 non está. E pola rúa número 3, Darío Núñez López, da agrupación atlética Maci de Vilagarcía de Arousa. Atletas novísimos dos anos 2008, 2005 e 2006 respectivamente. E quedamos ás ordes dos suíces de saída. Saída nula bastante clara, efectivamente. A ver. Problemas nesta primeira saída dos 200 metros lisos. Mentres vemos o salto de Lucía Ferreiro no salto con pértega. Pois nova saída con estes tres participantes. Mentre vemos, como dicíamos, Darío Núñez, Eloi García, Iago Martínez Folgar. A ver se desta vai podemos disfrutar desta primeira serie dos 200 metros lisos masculinos. Semifinal, 1 de 6. Pasa o mellor de cada serie e os dous mellores tempos. Darío Núñez, Eloi García e Iago Martínez Folgar. Agora sí, saída válida.
22-23 para Iago Martínez Folgar. Segunda posición Eloy García López. E terceiro Darío Núñez. Carreira moi rápida despois deses problemas na saída durante estes últimos minutos. Sacaron a proba que tiña que disputarse ás 5:11 da tarde. Mesón sae cuarto. Aí vemos a Xiana Lago, primeira clasificada no lanzamento de peso con 13.52, segunda Aitana Capeán Rey 12.55 e tercera Raquel Villa 12.17. E imos coa segunda semifinal dos 200 metros lisos masculinos. Proba na que participarán os mellores atletas especialistas a nivel autonómico. Mentres vai rematando o concurso de lanzamento de peso feminino, o salto de altura xa está no 1,73 m. E o salto con pértega está no primeiro intento nos 2,95 m. Imos cos 200, semifinal 2 de 6. Pola rúa número 6, representando Riazor Coruña, Antón Cilleros Seoane. Rúa número 5, apelido ilustre nas filas do Real Club Celta, Martiño Salgado García. 22.50 como mellor marca persoal para o atleta vigués. Imos coa rúa número 4, Sergio Fernández Rafales, do Club Atletismo Sada. 23.13, mellor marca persoal este preciso inverno. Compañeiro de filas, compañeiro de clube, case de marca, Daniel Cariñena López, do Club Atletismo Sada, 23.14. Lembramos, pasan ao gañador de cada serie e os dous mellores tempos na global.
Vai avanzando esta xornada vespertina do Campeonato Xunta de Galicia de Atletismo absoluto en pista curta, a antiga pista cuberta, e quedamos ás ordes dos xuíces de saída. Agora sí, a primeira saída válida. Antón Cillero e Martiño Salgado. Rapidísimos, últimos 100 metros. Imos ver como collen os atletas de Osada. Compensación. Antón Cillero e Martiño Salgado. Antón Cillero 22.53. Moi preto da súa mellor marca persoal, que era de 22.45. O atleta coruñés celebrando este pase directo a final. Vento válido. Estamos escoitando múltiples. Salto válido. No, nulo de Simón Laje sobre o 1,73 m. Lembramos que poden seguir os resultados en tempo real na página web da Federación Galega de Atletismo en atletismo.gal, dado que, bueno, na retransmisión non é posible ir explicando e relatando todas as marcas que se van acabando de forma simultánea co resto de probas. Terceira semifinal dos 200 metros masculinos. Rúa número 6, Ricardo Cortizo Souto, do Real Club Celta.
Rúa número 5, Iago López Molinelli, do Riazor Coruña, 22,73 de mellor marca persoal. Rúa número 4, Joel Esono Abeso, do Club Atletismo Ourense. Completando esta terceira semifinal, Gabriel Parganores, tamén do Ourense Atletismo, pola rúa número 3. Quedamos pois as ordes dos suíces de saída nesta terceira semifinal. Saída válida. Ricardo Cortizo imponiéndose con autoridade, 22,33. Tempo moi cómodo para o atleta do Real Cruz Celta. Para ese pase ás finais, aí o temos vencedor desta terceira semifinal, saudando os seus rivais respetuosa e deportivamente na liña de meta. Presentación dos 200 metros lisos masculinos, cuarta semifinal, pola rúa número 5, Iago Saco Vilacha, do Club Ourense Atletismo, 22,58 de mellor marca persoal. Imos a rúa número 4, o 20añero, Iago Núñez Lujilde, do Lucas Caixa Rural Galega, 22,30 de mellor marca persoal para o atleta
22,96 esta tempada. E pola rúa número 3 do Marinero Atlético, Alejandro Rúa Mosquera, 23-26 de mellor marca persoal este mesmo ano. Como dicíamos, pasa o gañador de cada serie e os dous mellores tempos do global. Aí temos os atletas con Iago Saco e Iago Núñez na cabeza de carreira, entrando na recta final. Rapidísima esa curva para os atletas de Ourense e Lugo. Parece que vai ser Iago Saco, 22,78, a 2 décimas da súa mellor marca personal, nunha semifinal, a cuarta neste caso.
Imos con esta quinta semifinal. Dos nomes propios do campeonato. Sergio Rodríguez Teixeira, o incombustible velocista. Dende o Rosal. Agora nas filas da Sociedade Gimnástica de Pontevedra. Pola rúa número 6. Outro clásico, outro mito. Este non ten que pasar pola ITV. Incombustible, Miguel Gómez, do Real Club Celta. Pola rúa número 5. Rúa número 4. Un pouquiño máis novo este rapaz. Ribeira Atletismo, Pablo Ruiz Santos. E completa esta quinta semifinal Martín Fernández Novoa do Club Deportivo La Purísima. Atletas dos anos 2009, 82, 90 e 2002. Case nada. Saída válida. Aí temos a Sergio Rodríguez Teixeira entrando en primeira posición. 22-21 para o atleta da Sociedade Gimnástica de Pontevedra, subcampeón de Europa en categoría Masters 35.
Imos completar a derradeira semifinal dos 200 metros lisos masculinos. Pola rúa número 6, Adrián Bernárdez Domínguez do Real Club Celta. Atleta con 21.95 de mellor marca personal. Rúa número 5, Alberto López Quintián do Marineda Atlético. 22.11 como mellor marca persoal. Rúa número 4, Carlos Corredoira, que non está. E rúa número 3, Héctor López Aguiar do Marineda Atlético. 23.14 de mellor marca persoal. Máxima igualdade nesta sexta e última semifinal dos 200 metros lisos. Ainda que Adrián Bernárdez 22.50. Os berros de celebración do atleta do Celta. 22.50 e pase directo a final a... Bravo, Adrián, bravo. Continúa o concurso de salto de altura
1,84 m Saulistón. E o de salto con pértega nos 3 metros e 10 centímetros nestes momentos. E imos coa primeira das semifinais femininas pola rúa número 6. A flamante campeona galega absoluta nos 400 metros lisos, Inés Oitavén Pascual. Rúa número 4 do feminino celta, Vega Ledo Soto. E completando esta primeira semifinal, compañeira de filas célticas, Eila Lago González, pola rúa número 3. Saída válida dos 200 metros lisos. Rapidísima Inés Oitavén pola rúa exterior. Rumbo a final. Soñando con ese doblete nos 200 e nos 400 metros lisos a nivel galego nesta pista curta de Ourense. Aí temos entrando nos metros finais con Eila Lago adiantando a súa compañeira 25,74 para Inés Oitavén. Sensacional a tempada que está facendo a atleta coruñesa, fisioterapeuta de formación e que está vivindo uns anos dourados. Ten 24,96 de mellor marca persoal este mesmo inverno, co cal podería chegar nesa final que viviremos dentro duns minutos, horas, aquí en Expo Ourense.
Imos coa presentación da segunda semifinal dos 200 metros lisos femininos. Rúa número 6, no, rúa número 5. África Gómez Ramos do Club Ourense Atletismo, 25-43, mellor marca persoal. Rúa número 4, súa compañeira de filas, Aroa Muñoz Alonso, tamén do Ourense. Nesta serie estaba prevista a participación de Olivia Gutiérrez Palacios do feminino celta, pero a atleta, a pupila de David Gómez, sufriu unha lesión no seu último intento no salto de longitude, nun intento no que ademais batiu o récord galego con 5 metros 92 centímetros para acadar a plata, e por iso non está podendo correr agora, así que mandamos de novo unha aperta e unha mensaxe de pronta recuperación para esta céltica. Quedamos as ordes dos suíces de saída. Saída válida e moi igualada. Imos coñecer os atletas que participarán no triple salto masculino, comezando por Tesfalle Chao Rama do Club Atletismo Narón. Gerard Acín Sala, fora de concurso. Ah, no, perdón, sen clube, independente. Isaac Casal, da Sociedade Gimnástica de Pontevedra. Bruno Castro, do Coruña Comarca. Gonzalo Cuns Iglesias, do Córdoba Patrimonio. Aí, reivindicando o seu clube. Diego Míguez, da Sociedade Gimnástica de Pontevedra. Unai Loureiro Arrojo, do Riazor Coruña. Gonzalo Sánchez Román, do Club Atletismo Sada. Samuel Van Garancei, do Ourense. Xian Casal Fernández, do Real Club Celta. Mario Costa Salgueiro, do Real Club Celta.
Non sei se vivir ou morir. Imos coñecer a terceira semifinal pola rúa número 6. Oh, a rúa número 5, o sea, Carmen Paz Santa María, da Sociedade Gimnástica de Pontevedra. Rúa número 4, Laura Freire Viñas, da Sociedade Gimnástica de Pontevedra. Rúa 3, Claudia Castro Novoa, do feminino Celta. E quedounos sen presentar a gran favorita, a velocista do Valmiñor. Un expreso por Balaídos nas filas do atletismo Alcorcón, Andrea Pais Rodríguez. Rúa número 6, 24.68 de mellor marca persoal. Ose buscando un novo título galego absoluto aquí en Expo Ourense. Unha das pistas máis rápidas a nivel nacional. Lembramos Andrea Pais, Carmen Paz, Laura Freire, Claudia Castro, da rúa 6-3. Aí temos a Andrea Pais e a Carmen Paz nos postos de cabeza, pero na última curva todo por decidir, porque Claudia Castro avanza polo interior, ainda que vai ser Andrea Pais, Carmen Paz con rotundidade na liña de meta, 25.76, marca persoal para a atleta da Sociedade Gimnástica de Pontevedra nesta terceira semifinal e billete directo para a final A.
O salto de altura que xa está no 1,93 m con Gabriel Couñago. Cuarta semifinal dos 200 metros femeninos. Pola rúa número 6, Leire Fonseca González, no atletismo Vila de Cangas. Pola rúa número 5, Paula Conde Carrelo, do Lucus Caixa Rural Galega, flamante vencedora nos 60 metros lisos. Rúa número 4, Tania Peláez, ayer, doadas o barco. Aí temos co dorsal número 4 deste campeonato, xovencísima atleta. Pola rúa número 3, a outra dos Castro Novoa, Daniela Castro Novoa do feminino celta. 26,53 de mellor marca persoal. E aí temos a Paula Conde vencendo nesta semifinal dos 200 despois de gañar no 60. 25,30 para a atleta lucense, moi preto da súa mellor marca persoal.
Quinta serie, 200 metros lisos femeninos. Rúa número 6, Marta Camaño Vázquez, do atletismo femenino Celta. 25-19, mellor marca persoal para atleta viguesa. Compañera de filas célticas, Valeria González Vázquez, pola rúa número 5. 25-67 de mellor marca persoal este inverno. Ex Céltica, agora muchacha valerosa, rúa número 4, Lara López Fernández, da Sociedade Gimnástica de Pontevedra. E pola rúa número 3, Leire Alonso Cajide, atletismo femenino Celta, 26-63 de mellor marca persoal. Unha cor celeste dominante, polo menos no papel nesta serie. E quedamos a sordes dos suizos de saída. Triunfo celeste para Marta Camaño, 25-17, mellor marca persoal. Sí, Marta, créetelo. Créetelo, Marta. Mellor marca persoal. Mellor marca persoal para atleta celeste. Volvemos para o salto de altura. 1,95 m listón. Terceiro intento.
Última semifinal, 200 metros femeninos pola rúa número 6, un dos nomes propios do atletismo galego nas redes, nas pistas. Ana Iglesias Amado do Unicaja Jaén, rúa 5, Inés Jasper Rodríguez do Coruña Comarca. Moitas grazas polo saúdo, Inés. Hai que animarse máis coas cámaras, rapaces. Rúa número 4, Irene Serante Rodríguez do Ourense Atletismo, 25-69. E pola rúa número 3, Ilse Prado Camba, tamén do Ourense Atletismo, saudando o dorsal atletismo.gal, onde podedes seguir en tempo real os resultados deste campeonato. Así que máis nada, quedamos ás ordes dos suíces de saída para esta sexta e última semifinal dos 200 metros lisos femininos. Velocísima Ana Iglesias e Inés Jaspe, compañeras de adestramento en Coruña, pelexando por ese billete directo a final. Aí temos a Ana Iglesias Amado, a de Arteixo, entrando moi cómoda, 25-38, sen grandes esforzos, sen moito desgaste, rumbo ao final, a pelexar por ese ouro. A aperta entre Inés e Ana Iglesias. Carreira moi rápida. E con isto damos por rematadas case unha hora despois todas as semifinais dos 600 metros lisos.
Recuperamos la conexión después de este breve paréntese, con ese minuto emotivo, minuto de silencio na memoria de Emilio Navaza. Mentres vemos os compases finais destes 800 metros lisos masculinos. Toque de badalada.
Todo listo. Recuperamos a normalidade. E imos cos 800 metros lisos, 1500 metros femininos. Prova na que participarán nesta segunda serie masculina Xoel Franco, do Real Club Celta, Pablo Bocelo, do Vicky Foods Athletics, Pablo Ulla, da Sociedade Gimnástica de Pontevedra, Pepe Sánchez del Valle, da Sociedade Gimnástica de Pontevedra, completando esa armada de muchachos valerosos, Carlos Porto Pazos, da Sociedade Gimnástica, Hugo García Souto, do Portugalete. Aí temos a Carlos Porto, Vigués, ose, cuarto clasificado no 3000, ose buscando doblete. David de la Fuente, do Playas de Castellón, vencedor nos 3000 que comentábamos antes. Abel Vilamariño, do Verango Atletismo, rematando con ese brazalete negro. Antón Gómez González, do Real Club Celta. Intensísimo ritmo de Pablo Bocelo na cabeza de carreira. Colla remuda David de la Fuente, con esta sintonía de carros de fuego de fondo. Toque de badalada.
Doblete histórico para David de la Fuente. Temos aí as participantes: Aroa Barbeito Besada, Sara Otero Gutiérrez, Lucía Varela Molejón da Gimnástica de Pontevedra, Sara López López do Adas o Barco, 129, Iria de Noelia Sánchez López, perdón, de la Mochila del Deporte, causou baixa Iria de Los Ángeles Rodríguez do Celta, Clara Román Martí do Atletismo Feminino Celta, Candela Lago Carvajales da Sociedade Gimnástica de Pontevedra, e doblete do Riazor Coruña para rematar, Marta Alonso Pérez e Iria Fraga Villares. Atleta con mellor marca, Sara López López do Adas o Barco.
Toque de badalada. Ahí vemos a última tentativa de Manuela Blanco sobre os 3,96 xa como campeona galega. Desgraciadamente non o acadou, pero un forte aplauso para a atleta ourensana. Último. Sexto intento de Unai Loureiro. No triplo salto. Cuarta posición para atleta do Riazor Coruña. Salto válido. Parece máis longo 2.14.07 que atesoraba ata agora. Imos coñecer as atletas participantes nesta final A. Pola rúa número 1, Amparo Corredoira da Atlética Lucense. 4.33.89 de mellor marca persoal. Blanca Durán Gaspar do Riazor Coruña. Susana Padrón Morales, do Ourense Atletismo. Un clásico, Ángela González Fernández, do Comesaña, regresando ao atletismo galego, dende as antípodas. Estela Díaz, do Lucus Caixa Rural. Leila Villar, do Ourense Atletismo. Naroa Pereira Tesouro, do Ourense Atletismo. Completando este cuarteto do equipo local, xunto a elas, Usue Bernárdez Jares, Paula de la Torre Carabelos, outro apelido ilustre do noso atletismo, e Sara Guedes do Nascemento da Atlética Lucense. Como dicíamos, Ángela González regresando aos campeonatos galegos ou al circuito autonómico despois de pasar varios meses moi lonxe de aquí, pero de novo coas cores do Comesaña Sporting Club, o decano do atletismo galego, equipo centenario da cidade olívica. Aí temos saída válida, con Amparo Corredoira collendo a primeira posición xunto a Sara Guedes, e, como dicíamos, Ángela González tirando dende o primeiro momento, aspirando a ese título autonómico absoluto.
14,83 para Bruno Castro no sexto intento, que pasa do cuarto posto ao segundo a 1 centímetro. Quenda agora para Gonzalo Kunz, que agora é terceiro. Aí temos Gonzalo Kunz, terceiro apoio. Moi xusto sobre os 14,50. Eu penso que non vai ser suficiente. Ten 14,54 e quedaría coa medalla de bronce. Revisa a batida. 32. 14,32 para Gonzalo Kunz. Mentres continúan os pasos do 1500 feminino. E palmas para Diego Míguez Fernández, xa campeón galego de triplo salto. Sen coller táboa e aínda así, longuísimo salto do atleta da gimnástica. Lanza o ataque Ángela González Fernández. 3,40, 3,41. Sigue sumando metros nas pernas, siguen pasando as voltas. Solamente as dúas atletas da Atlética Lucense, Sara Guedes e Amparo Corredoira, podían seguirlles levemente o ritmo. Agora solamente Sara Guedes que intenta responder o seu ataque. E atención, porque imos escoitar o toque de badalada. Aí va, Ángela González, Sara Guedes, máxima emoción na última volta. Espectacular o cambio de ritmo de Sara Guedes rumbo o título autonómico atleta do ano 2006. Ángela González que aguanta, Paula de la Torre que aparece por detrás. Van ser ouro, prata e bronce. Triunfo para Sara Guedes, 4,40,75. É unha espectacular medalla de prata, subcampeona galega Ángela González no seu retorno dende as antípodas. Terceira posición para Paula de la Torre.
E imos coa presentación da final dos 60 metros balos femininos. Pola rúa número 1, María Ourense Anido, do Club Atletismo Sada, de 16 de mellor marca persoal. Rúa número 2, Xiana García Seijo, do Club Atletismo Pino. Rúa número 3, Carlota Vázquez Fernández, da Sociedad Gimnástica de Pontevedra. Rúa número 4, Rocío Marín Pérez, do Club Ourense Atletismo, atleta local. Rúa número 5, vencedora nas semifinais, Nerea Amigo Mato, do Capex extremeño. Número 6, rúa número 6, gran favorita, Uxía Pereira Alonso, do Super Amara, 8.39 de mellor marca persoal, atleta lucense. Rúa 7, Eva Gil Rivadulla, Club Atletismo Estrada. E rúa número 8, Nerea Calvo Martínez, que non está. Quedamos ás ordes dos suíces de saída. Saída válida. Uxía Pereira progresando pola rúa 7, 6, triunfo 8.79. Con autoridade, con solvencia. Un novo título autonómico para atleta formada na Atlética Lucense, agora enrolada nas filas do Super Amara. Imos a ver. O sorriso de satisfacción de Uxía Pereira Alonso, campeona galega dos 60 metros balos.
E imos coa presentación dos 60 metros valos masculinos. Unha das últimas carreiras desta tarde. Pola rúa número 2, Matías Moldes Barreiro, da Sociedade Gimnástica de Pontevedra. Rúa número 3, Joao Alexandre Ribeiro Fontella, tamén dos muchachos valerosos da gimnástica. Rúa 4, Martín Vázquez López, do Lucus Caixa Rural. Rúa 5, Santiago Rozas, tamén do Lucus Caixa Rural. Rúa 6, despois dunha marca persoal espectacular nas semis, Jaime Reverter, do Real Cruz Celta. Rúa número 7, Diego Liñares, do Club Atletismo Santiago. E rúa número 8, Manuel Vázquez Pérez, do Marineda Atlético. Moita atención a Santiago Rozas, Jaime Reverter e Joao Ribeiro. E quedamos ás ordes dos xuíces de saída. Saída válida, Jaime Reverter pola rúa 6, campeón galego absoluto, o Céltico. Oito 29 para Jaime, su campeón galego Joao. E imos coñecer as protagonistas do último concurso esta tarde. Alba Martínez Iglesias,
Unha das atletas ourensanas máis destacadas do momento. 12.45 de mellor marca persoal. Carla Díaz Brandón, do Club Atletismo Sada. Lía Loureiro Arrojo, do Riazor Coruña. Ariadna Gil Fernández, da Sociedade Gimnástica de Pontevedra. Marusa Gemperle Ares, do Atletismo Alcorcón. Irati Legazpi Areses, da Sociedade Gimnástica de Pontevedra. Saraya Moedo, do Atletismo Feminino Celta. Outro clásico do noso atletismo. Noa Currás, da Sociedade Gimnástica de Pontevedra. Daniel Andrea Laya Rodríguez, do Riazor Coruña. Cristina Vázquez Espantoso, do Maderas Barcia Lourenza Cervo. E Alba Comesaña Gonda, do Atletismo Feminino Celta. Eres ti, Alba, eres ti. Moita sorte a todas no que será o derradeiro concurso da tarde deste Campeonato Xunta de Galicia de Atletismo, celebrado hoxe, sábado de Entroido, sábado de San Valentín, sábado 14 de febreiro do 2026. E imos coas últimas carreiras. Xa quedou máis. Imos coa final B dos 200 metros lisos. Pola rúa número 6, Ricardo Cortizo Souto, do Real Club Celta. Rúa número 5, Adrián Bernárdez Domínguez, do Real Club Celta. Representante local na rúa número 4, Iago Saco Vilacha, do Club Ourense Atletismo. Cuarta carreira do día, terceira para él. E pola rúa número 3, Martiño Salgado García, completando este trío céltico nesta final B dos 200 metros lisos masculinos. Últimos compases. Este campeonato Xunta de Galicia de Atletismo absoluto en pista curta, no recinto de Expo Ourense.
Rapidísimo Ricardo Cortizo e Adrián Bernárdez. Collen a compensación Martiño Salgado, pero vai ser un céltico que gañe Ricardo Cortizo. 22-33. A unha décima da súa mellor marca da tempada. Imos. Presentación, Sergio Rodríguez Teixeira, Incombustibles, un campeón continental, Máster 35. Rúa 5, Eloy García López do Marinera Atlético. Rúa 4, Antón Cillero Seoane do Riazor Coruña. Rúa número 3, Iago López Molinelli, tamén do Riazor Coruña. Lembramos o tempo de referencia na final B, 22-33 para Richie Cortizo do Real Cruz Celta.
22-32 finalmente. E 22-60 para Adrián Bernárdez, tamén do Real Cruz Celta Atletismo. E aí temos a proba reina da velocidade na pista curta. Sergio Rodríguez Teixeira comandando rumbo a un novo título autonómico. Pero ollo que Iago López e Antón Sillero van a presentar batalla. Non vai ser posible. Sergio Rodríguez. 21-98. Novo título autonómico. Mellor marca da tempada. Sensacional. Subcampeón continental, categoría Master 35. Os 36 anos. E Iago López, medalla de prata. Ou non. Pois aí temos a Sergio Rodríguez celebrando ese novo título autonómico, outro máis. Vai camiño de superar os acadados polo seu capitán por Víctor Gallego no lanzamento de peso. Aí temos a medalla de prata para Raúl Cortizo e o bronce para Iago López. Ricardo Cortizo, perdón.
Temos os postos de saída para a penúltima carreira desta xornada. Esta final B dos 200 metros femininos con saída en 5 minutos, en la que participarán pola rúa número 6 Ana Iglesias Amado, do Unicaja Jaén. Non parece moi convencida Ana, aí está a atleta de Arteixo. Rúa número 5, Inés Oitaben Pascual, do Ría Ferrol Concepción Arenal, buscando un doblete histórico. Xa venceu nos 400 metros, vai a polo ouro nos 200. Terá na rúa do lado, na calle 4, Aroa Muñoz Alonso, atleta local do Ourense Atletismo. En a rúa número 3, do Atletismo Vila de Cangas, Leire Fonseca González. Todo listo xa para esta final B dos 200 metros lisos. Como dicíamos, Leire Fonseca, Aroa Muñoz, Inés Oitaben e Ana Iglesias. Aí temos as dúas favoritas, Ana Iglesias e Inés Oitaben. Saída válida, moi fortes, Ana Iglesias e Inés Oitaben. Tamén Aroa Muñoz e Leire Fonseca pola contrarrecta. Máxima igualdade, Inés Oitaben, Ana. Ana Inés, vai gañar Inés. Inés a polo doblete. 24-70. 24-70, marca persoal novamente para Inés Oitaben nesta tempada invernal. Acaba de meterlle un bocado de case 3 décimas. Atleta enrolada moitísimos anos no Riazor Coruña, equipo co que xa foi medallista nacional, discípula de Margot. Aí temos o sorriso da xornada, Inés Oitaben.
Os tempos agora mesmo das medallas 24:70. Palmas primeiro no triplo salto para Alba Martínez, para atleta local. Seguimos a saída. Marta Camaño Vázquez pola rúa número 6. Atleta do feminino celta que logrou marca persoal nas semifinais. Imos a rúa número 5. Coa campeona galega dos 60 metros, Paula Conde Carrelo, do Lucus Caixa Rural. Firme aspirante tamén Carmen Paz Santamaría, da Sociedade Gimnástica de Pontevedra. E Valeria González Vázquez, do feminino celta, pola rúa número 3, pechando esta final a última derradeira carreira de hoxe no Campeonato Galego Absoluto, hoxe aquí en Espourense. Todo listo. Quedamos as ordes dos suíces de saída
para esta derradeira carreira. Lembramos Valeria González Vázquez, Carmen Paz Santa María, Paula Conde e Marta Camaño, dúas célticas, unha gimnástica e unha lucense. Rapidísimas, Marta Camaño e Paula Conde polas rúas exteriores. Imos ver como collen a compensación Valeria e Carmen. Marta, Paula, Paula, Marta. A ver se son que de desbancar a Inés Oitavendo. Primeiro lugar, Marta, Marta Camaño, Marta Camaño, Marta Camaño. 24.95. De novo, marca persoal para atleta do Celta. Doblete de marcas persoais de Inés Oitavén e Marta Camaño, ouro e prata neste campeonato. E marca da tempada para Ana Iglesias e Paula Conde, terceira e cuarta. Aí temos as primeiras clasificadas polo momento no triplo salto: Alba Martínez Iglesias, Daniela Andrea Laya e Marusa Gemperle Ares. Quendo agora terceiro intento para, neste momento, segunda clasificada, Daniela Andrea Laya do Riazor Coruña.
Aí vemos a entrega de medallas dos 200 metros lisos masculinos. Iago López do Riazor Coruña, Ricardo Cortizo do Celta e Sergio Rodríguez Teixeira da Sociedade Gimnástica de Pontevedra. Aperta co presidente da Federación Galega de Atletismo, Iván San Martín, que entrega estas medallas hoxe aquí en Expo Ourense.
resultados provisionais deste triplo salto feminino. Primeira posición para Alba Martínez Iglesias, 12.09. Segunda, Marusa Gemperle do Alcorcón, 11.45 con mellor marca persoal. Terceira, Daniela Andrea Laya do Riazor Coruña con 11.39. Ahí vemos ceremonia de premiación dos 200 metros lisos. Bronce para Ana Iglesias. Medalla de plata para Marta Camaño. Doble marca persoal para atleta céltica. Marca persoal e doblete histórico nos 200 e nos 400 a coruñesa Inés Oitabén do Río Ferrol. Aí vemos os saltos de felicidade de Alba Comesaña Gonda. José o adestrador con Alberto Salgado.
Vemos ali a Loureiro despois do seu quinto intento. Atleta que marcha quinta posición. Torna agora para Marusa Gemperle. Segunda clasificada polo momento con 11.45, mellor marca persoal para integrante do atletismo Alcorcón. Pedimos palmas para ela. Que mágoa. Salto nulo neste quinto intento. Sexto intento para Ariadna Gil, da Sociedade Gimnástica de Pontevedra, oitava clasificada. Entramos na derradeira ronda.
Palmas para Maru. Queridos, moitísimas grazas por estar aí, por aguantar. Vémonos o sábado que ven no meeting. Unha aperta moi grande. Sexan felices. Adiós. Adiós, equipo.